gotta pray say go. Dina, ewie ofe mistake. Go say me nda kan enjojo me ho na wa fra me. Yeah, na me bisa wasem. On set. Na no na mi shia on. Na o ye ni me. Na o ye ni me bi. Ba me pese me hu. On set. Me pese me hu ni pa o we o ta achiri. Because minimum dada. Enye nano na mi di hu. Mi hu wache. Mi hu ansa na kra me fanse me ne atenga kra be date. Nti minimum si da ositi. Nti de ma mi hu ne like wo share chira wo push you. The wo push you. I say me dey mama sere pa o. I say only class 1 be ni di nkomo. Na wo na say we wan make a good choice o. So wa woni. Na wa sure ba, you know, like me. O se wa kofa atinga. You didn't make good choice. En kasambe mi ko atinga watne kwase no wa jimia na chese me say oh now start ya kan so the jimini be routing. Kami ko krokesim kami no one ebeko. Na kasambe o ba no ka wajo we wo shirt kama ekuta car bi krampo na nka ye dia be park wa ha kran kenye yi. Atinga we ya onu no mfa nkosi hwi we now dinachi na chese wa dog me chese wa dog me na me ka cho no atinga me se be ma bi abefa ni kokro kasimu ono oji dollars ni we woti ya ne a crazy 10% ni 50% so de na Savior kasa mitie like asa wo kasa dodo asimbisa na mi bisa me say na no de na wo ye no how na touch like who push you. I hope say somebody push you. I me pacha only me sister din komo na sa kwam ni din komo me ba afofo na ono hia na obo me sobo say atinga ayira na me say atinga de no so oyira na wa we mistake debi me ba obi o say atinga ayira I only catch him say atinga ayira eno kan say like what can be one can be am kan no say me mbua na nkra ma ba nso ne bike mo de ha omo ko races no say me mbua no na che say bebi atinga wo no ka ye hu na me so me say atinga me ni bebi o me say be ma bi abefa ne kokro kesim because me wo kokro kesim no na ota ni mi didi nkomo say onya obeba tinka me mpe be ma bi ma no mbra na me say na wo ni Santiago to o say me mpe be ma bi ma no mbra tese o so be say on dog girl because wo di not na ekurasi ha che so hu kro kasimu na me ka say be ma bi abefa ne ko no enti me so ma ba say mi besiesie wo de wakọ na next time wo ba o sister wo apakeka wa ha no hu say ni nu efi kro kasima ba esa bet na ekurasi anom sa na nkofo fe ekurasi ni nso unye ekurasi ni wo ye nice boy I me say Jimini anyway ni shia money je papa o ti na mo ekurasi na mo pese mo mbo mo bra no me die me so ti asema me hwe ti asema me na me fa nko kro kasim na yen ko bobra ni yen si fie mansion abi you know dada ti hwe o de kan kro kire me kan kro kire me mi sister me say be ye we nyina kire me wo sister no kan hwe nchio me na mama ya we sa tinga no mi wo kro kasim no oni mi di nkomo so pese o mbra mi nya be ma bi ma no o de twaso o mi say de o ye ni nyina o pese o kire say like me nhwe me mpel mi ka say be pem de no kwen na me ka no nti wo say wo nso wo ndwi nkwa akire me mpel o hwe o mpebe am so me mpel ade hwe se wo ye chichi Ghana sika nyina e de maw se fa hwe me a me I don't love you. We dey finish sign pan you. Ma no ko yimi ka o. Asam ketwa bi we na me ko kan ye. Mo chicha asam de ahye me ko. Atengi.
kurom ha se bedru enya nwuye de ne nyina yeti nyina yeti ya wo Santiago wudi eche betata me kama boni dua kuno ni menti me be chino na tinga ne de wonu na wadwane nti woni baabi a wote sa me wo go me ho mamo sa wo me ni mo be twia manati se se wa be ha me hwam de dua bo twia to abo dua ku Mama Lu be makaso na me wie bia bo de ma me ba ha nyina aye se nsema ni na nam wiem brebi me ne onua be man kasai Santiago masan ko H1 ho masa hey kache ima wokonya chance na kase bedi nsem me samun sie samun sensem na nam ekobrema ne bentene ba no se safna na so na wo beka masa akonya ne miame dia wo enti Mama Lu mpacho ha mpacho ara wonu me wasem me ni wunia na me sa H1 ni nua won mo busuan sam no fa me sa me se me tu obobo suspects abi se me kan suspect asemo but hwe Mama Lu se me kan so na wan hwe na wan nyai wa ma me pese se H1 na suma wo se kaje se any fucking person bia betimi akọ dabi be kwantoa nam ka so be ka say any idiot can go to court me the fucking any fucking man or woman can go to Antoa Mama Lu we ni me no credit e ba kope se de no man si ka kono se ebusuan mienu ana wan hwe ya omo ho ba kire mo wasase mu efi se ya akoya aban amane adene so koya aban amane a wo Mama Lu so you are no exception so sorry me person de be sabeka sorry ko sorry ko Mama Lu amonia me se sorry ko Mama Lu ni mo wasema na se me no anya sam sorry ko me mpedi me die Mama Lu sorry ko la Mama Lu hwe mama nka asem me mpie wana mama nka asem chero me mama ekoya mani abanya mani ese obi di nani hu me fidi kadochi se me fa na nkosi ana se asem ba na ana se bi oye botomu ade ka me ma won kasa tie me oye botomu ade ana tie me na ma ya mo predo atinga oye botomu ade me ma panyi ti se me mo de tata me fa ha ne ebecho mo de chef ata tata me bo mu die o kumu nyina to Mama Lu na wakoma amrafo na wan hwe ya obe presa da atwa hwe obe kwase ada bi asem ne se me da sumdie nsem ne na enti susumo akoma nkoso me unia Santiago ene H1 mo nsensem me ammonia minsimu bi but me de asumdie nsem de ma me nsem ya akowan se Mama Lu se adino kache jado checha me pesa Mama Lu nsi so la wo se asumdie nsem mami chow mimi Yesu jesemo Yesu Kristo siafo no mo ka sumdje so me de ko Capernaum ti fa confirmation center ho de ko preach asumdje mimi Yesu wo de wo me de ba wo de simetwa sa asem we hu da mo suspect me Mama Lu ano Santiago timinya kokodo be Germany wo ye mami de papa wu ye na wo to si form ma hwewa mo abedu wo be cheme Mama Lu hey Mama Lu Olúwa give me love at the praise.